Sikhumbule Phakameni nanda 88.4 FM uhlelo lwakho lelumlalelo lithanda kakhulu oluba njalo ngamasabatha kusuka ku4 kuya ku6 asibonga umdali osivusile wasigcina nakho wasithwala wazosibeka la siyabonga baningi abalalile bangavuka abanye balala bavuka kodwa impilo ayikho mnandi nabo ke sithi uNkulunkulu azabakhumbule la bekhona siyabonga kakhulu komdalo wensuku 25 namhlanje October 2025 dabu 25 2025 siphezulu entabeni zaseNgqaqube la sihleli khona kwinanda 88.4 FM ukhumbula ke mlaleli uzosithola lapha ya Facebook live sikhumbule Phakameni 1910 1976 Facebook loyo uYouTube TikTok sikhumbule Phakameni uzowathola ama clip khona WhatsApp 0687649969 0687649969 izongena khona manje post lapha ku Facebook nenamba uzoyithola ku live soyibhala lapha ya ngasentla ku live yenzani manje ihamba angihambi kangadwa ngendwayelo ukhona umshumayeli uSpisi ukhona umfundisi uMhlongo ngicela ubingelele umshumayeli. Angibonge mfowethu Thabo Sambothi bingelele kuwe nakumfundisi nakusomaqhosha wethu la umfoka Mncane. Canon ngibingelele nabalaleli benanda FM silapha eNgqaqube. Siyasho ukuthi imini yesabatha ibe yinhle kwabangcwele. Amen mfundisi. Imini yesabatha ibe yinhle kwabangcwele sibingelele kuzo zonke indawo lapho sifinyelele khona sibingelele kuqala ngaphakathi baba Bhovungana Mshumayeli wenkosi ingqwele yakithi sibingelele Thabo Sambothi siye lapha umfoka Mncane Canon SA awuyena odala ukuthi sikwazi ukufinyelela kunina siyabonga engathi ke singaba nokulalela okuhle. Amen ngihlushwe network yami la islow kodwa ke kuyahlangana kancane kuzohlangana izogcina kuhlanganile kade ngixoxa ngithi hayi kuthi impela abantu ngesinye isikhathi ukuthi unebhadi kanti unenhlanhla ubona ushiwa itekisi noma ushiwa yibhasi ekuseni udemelize kanti awuyasinda ezoginqika noma izoshayisa le ekushiyile usinde kanjalo kade usuthe wena idimoni usuthi uNkulunkulu ngesinye isikhathi khwaka izinto uyibuke ubonge ngifelwe imoto izolo yabo lento ukuthi ulehlanu ngavela ngithanda ukulihamba ngisuke ngiphoqe isimo ubone ukuthi kube kuyangami ngabe isabatha ngiqala ngolesihlanu nje ukuthi hayi angiphumi egcekeni makulehlanu ngenza yonke into nje la kuba izolo ngisuke eThekwini ngithi angisheshe ngisuka angilinda amaSulumane nje maye kavula ngiyothenga into engiyithengayo ngiyaphuma ngiyagoduka ngeke ngafika ekhaya ngaleso sikhathi bengisisha amaSulumane evula oPass 1 lapha ya ngithenga amaSulumaneni mangisuka nje amaSulumaneni ngishona phansi lapha ya ayithi umhlangano phela umuntu ofuna norodi vele icishe imoto nayo imoto icishe ihamba yazi imoto icishe freeway ihamba hayi uthi shawukiye hayi ngivele ngisheshe ngoba ukuthi incam lo petrol hayi ivele ifike ime lapha enzansi mayima ime eduze kwe breakdown hayi breakdown ime ngaphesheya nanka ama-spares ima angakanaka ukuthi yangimele eduze kwezinto mangithi ngiphoca amehlo ngale ziyikrebhana ziyinqwaba lapha ya hayi mangithi hayi ngibhale nasegruphini ke abantu abangifuna izinto nomlingo ojuice hey ngisengilibele la bengithe kuyoshaya u3 into zensezikhona zonke bengiqale kahle futhi ngabe ngazi ukuthi nje ha2 past 2 ngizobe sengifikile ngale nani hayi kwangenzeka ke ngendlela engihlele ngayo kodwa uNkulunkulu wemuhle nasi space sethenga izinto esizifunayo nawo umfundisi afone
avela ishaya khona umfundisi hayi leyo moto uthe nani umfundisi into ecishe ukuthi kudonseka intambo ukukhoyela ukhoyela mina ngikhuluma ngeimoto ey'ndala zethu ezazithi uma idonsa intambo ukukhoyela vele icishe ngempela kanti inayo phela i-coil pack noma ingenayo-ke leya lokhuza kubhekwe khona ngempela inkinga ikhona lapho hhayi kuthengwe mina ngogcine sethenga into engaphelele mathi ayifaka stili ingadumi imoto sayigcina siyidonsile senza la enandi hayi umakhenika ngala avela aphindele khona lapha yakithi mina yazi umfundisi uke wayisho lento nomqadi futhi wangitshela same thing wathi-ke yabona-ke uma kuyileyo nto uyithenge kanje ngathenga into engaphelele kodwa-ke sengisholo ukuthi uNkulunkulu ngesinye isikhathi ungaboja ukuthi lehlani ayidimoni alifuni ngolungisela isabathe cha ngike imoto nje iyayenza leyo nto kufana nokuqhuzuka nje ngeke ukuthi ngisakhuluma ngokuqhuzuka sakusathi kudala la umuntu esahamba la dundubale la masidundubala phezulu ithanda kufaka itiyela ematabetulu lapha siqhamuka la empophomeni sathi singena nje etiyeleni hey yayisiqhuzukile enye insizwe kuyisabathe zaseyishiye ezinye into kakhulu uyishisile yona impepha uphume ekhaya wabika ukuthi Como kuyaqhuzuka nje selokusazana nje uyaqhuzuka liyakuhlaba ibhodlela into ekhona nje kodwa ezinye izinto ey'khona nje ezenzakalayo manje yonke into hhayi awukwenzanga ukuthi ngoba usuphenywe into ey'ningi uyabona nje cha noNkulunkulu asovamisa nje ukuthi ungajwayeli ukuthi usathane nento enoNkulunkulu uNkulunkulu ubonile imoto izongihlupha kodwa angangihluphela ku-freeway esigangeni wavele wayibeka la khona yonke into kwafika ngisho umuntu ozoyidonsa kwafika yonke into wayibeka nje ubala so ungabojaha-ke ukuthi enye into uNkulunkulu siyathanda uku-outsourca ney'nkinga nokumdumisa futhi usathane ngoba ugcina usuyamdumisa-ke manje wena uthi uyalokhuza nithi udumisane cha mina uNkulunkulu ungithwalile izolo ngambona ngendlela imoto la afika ayibeka khona ukuthi hawu mase ngibukisisa yonke into kunomakhenika kunespares kunama-tow truck khona yonke into edingwa imoto kwayifonela umfundisi nje wavele wafika yisho inkinga kodwa ubheke lapha ya siyavele yashaya so ingakho ethi uNkulunkulu uyakwazi ukuthumela into singabojwayela ukusheshe sithi into idemoni liqiniso kanti into uNkulunkulu mfundisi siyangena manje uhlelweni kuningi kodwa mhlambe angazi sikephi la sikhona namhlanje sibhekane kakhulukazi khona into eyakhulunywa enye insizwa ngesonto elidlule ibuza sasithi bese ngikhohliwe sizozama ukuthi ke sidlule kuyona kuqala sengikhohliwe anoma amaqhugwane yini izinto ukuthi zingaki izinto emzini womuntu ngathi sasilapha impela sasilapha impela ubona owagcina kubuzwa insizwa ukuthi zingaki mhlambe ke umbuzo uthi uma wakho umuzi isakhiwo somuzi ulandela isiko lesonto noma ulandela isiko lesibongo sakini mhlawumbe umunye umbuzo ukuthi uma wakho umuzi kukhona la kunomthetho khona ushembe awubeka ukuthi umuzi wakhiwa kanjani uma sokukhona umbuzo oqonde la ebandleni ukuthi ukhona umthetho ngoba ushembe imithetho ibhale phansi noma usuye eBhayibhelini ukhona umthetho wokwakhiwa komuzi mhlambe engiqale ngifunde le ncwadi Izaga
22 no-23 futhi lapha ku-22 incwadi iku-28 izaga 22-28 zithi ungasusa isikhonkwane esidala oyihlo abasimisileyo yokuqala leyo bese kuthi esibili u-23 zilandelene zinikisa iluleko esifanayo ithi-ke lapha ku-23 10 yona ithi ungasusa isikhonkwane esidala ungangeni emasimini ezintandane ngokuba umhlengi wazo unamandla uyakumela indaba yazo kuwe umthetho lo manje ngokujwayelekile isikhonkwane siba maphi siba sesakhiweni somzi isikhonkwane siba maphi siba semasimini sihlukanisa indawo yakamhlongo neyakasibisi umngcele isikhonkwane futhi siwumthetho siyavikela isikhonkwane siyaba umthandazo isikhonkwane siyaba into yabantu umbuzo kobuzwa ilensizwa angazi noma sokhona isikhathi la sifaka khona isiko lekhaya bese silithatha silifake esontweni ngoba akufani ukwakhiwa kwemizi mokukhulunywa ngamaqhugwane ke ngiyikhulume lento ngizalwa amadoda okulikhunti ngilingane nawo ngikhuluma ngami manje selokhu ngavela kithi akukaze libe khona iqhugwane silapha phansi kwenhlangakazi uBhombela wafikela phansi kwentaba yamukela intombi yakaXulu ezala omkhulu alikaze libe khona iqhugwane indlu ebikhona indlu yangasenhla engasenhla kwesibaya okuthiwa kagogo akekho omunye noma ikwabalele ngaphandle kwabaphilayo obe nendlu ngaphakathi egcikini ngenzela ukuthi kunamasiko kunemkhuba yeindawo esesigcina sikuthatha sikufaka esontweni saphila ngesikhathi obaba mkhulu bena lezo zini kukhona indlu yangasenhla inkomo zayibulala inyoka kithi uma nibuka leya film yakaTepa ubaba mkhulu efika enhlangakazi mina nibuka lo muzi omkhulu oneyinkomo ezidle esangweni umuzi wakithi lo alikho iqhugwane khona ngesikhathi alikho iqhugwane akaze alifuni ubaba mkhulu manje kuzoba likhulu ukuphendula izinto ezibe imbono yamanje siyiphendule njengomthetho kahle mhlambe ngizama ukuchaza la ukuthi ngokwenkolo akukho la kubhalwe khona phansi ukuthi asakha amaqhugwane nangokwesintu futhi kithi nje kwami imizi yonke lapha phansi kwenhlangakazi koSiyani nakanyuso la ngikhulele khona awukho umuzi ngibone neqhugwane kuthiwa likagogo zala umkhulu elikagogo zala ubaba awukho umuzi ngubona unawo kuze kube manje lapho khona sokuthathwa inkolo yafakwa esikweni lokwakhiwa komuzi ukwakhiwa komuzi engikwaziyo okwandile ukuthi kufike kube khona indlu yangasenhla bese ukuthi ngaka right kuleyo ndlu yangasenhla mungena esangweni bese kuba indawo enikwa iqadi mengithi iqadi kusho ukuthi umuntu osingaki lo owesithathu kubafana bese kuthi ngaka left kube khona ikhohlwa ikhona indlenye bayibiza ngani bovungani iphosa kubusa kuba khona into njengaleyo ya manje na ke ile kwesikwazi kahle ukuthi khona indlu engasenhla
khona iqadi khona ikholo konke lokho izinto zamafi zasekhaya ayingeni ebandleni nasesontweni. Mfundisi uselapho ukhuluma izinto zasekhaya ngokwesizulu. Yes. Ngoba ngifuna ukuyigcizelela le ngoba kufika zonke inhlanga lezi ekuthiwe imenyiwe kuphakathi. Fika amandiya, fika besuthu, fika amampondo, kufika wonke inhlobo. Yonke lento eyikhulumayo azokutshela umuntu ukuthi mina ngingumsuthu mina lento eyikhulumayo angiyazi. Asiyenzi ngithina le kwelakithi. Kufika umuntu wale kwelasebuthonga. Hey, nithi isiko lenu mina ngiyazi lento eniyikhulumayo thina kwelakithi kuukuthi. So indaba kaNkulunkulu ngiyibona lento ebuzwa lensizwe izofika ibe inkinga mase sizothi thina okwezulu lokho. Sifika isiZulu futhi siye sikhahlele lento sithi hey umuzi ubuwakhiwa kanje njengoba ukhuluma ngeqadi ukhuluma ngani kuthiwa umuzi ubuwakhiwa kanje azizazi lezi eseniyibala nina ngoba impela zeyibalo zibo 5 iqale mina ngiqale kwaqala yodwa ngizwe ukuthi akuguqa ayi awugolozela kangawakho ekhaya kwathiwa hayi ababe bathathu ngathi zanyuka hayi angiyakhanga kwale yodwa kwathiwa yakhiwe ngathi ngiyazwa ukuthi hayi sekufazi bethathu khona yomkhulu khona yogogo khona yamakhosazana awu na angazakha hayi manje ngizokuthiwa sezu5 lento lo kade buza ngesabathe edlule ngicabanga ukuthi naye uyaya mhlawumbe usilalele namanje mhlawumbe uzophinda sitshele ukuthi kahle kahle sezingakhi mina sengike ngazwe le kwathiwa nje hayi impela kufazi ibo5 egcekeni ngabuza ukuthi njengoba sihlale emjondolo nje ngizoyakha phi indle emjondolo izindle ezu5 oh le ngiyalokhuza ke mina ngitshelwa ngale ndaba yalezi zindlu ngisatshelwa ngeyodwa hayi ngawo umuntu ongayizwa kahle la yasithi into ngitshelwa umshumayeli njalo ongitshelayo uthi hayi uyabona ngoba amandla mongakabi nawo okuyakha ubo thatha uthi bese uyadweba egcekeni udweba isikokela liqede kuleso sikokela enilinganise indlu bese ke nithi manenza ke umsebenzi imbuzi nihlabele lapho nibatshela ukuthi iyona ke indlu yabo le kushuthi nizoyakha la ukhethe la uyothi khona masunamandla bese uyakha khona indlu uyawuthiwa ngilinganise ngabo umkhuba yazi lo muntu ngitshela ngisela futhi ko 20 bani ngithanda kuyitohozela ukuthi udlala ngami lo uthi ngoba ngakayakhe indlu angakhisiza bese siyabachazela abantu abadala ukuthi ke ikhona ke la kuzoba nendlu yenu khona ngathi mina ungangifica ukufa lento ungayenzile ngiyothini mina hayi mina ayikho yenye njalo izinto eyazange ngisothingweni njengoba ngingixoxe indaba uthathu uthini sobalanda yathi ngizo balanda babeke esangweni yabo labelela nginqabelela yonke le mishinishi le esengiyitshelwa abantu izinto eziningi hayi senza njengoba lanishilo ke kwenzeka ngaleyo ndlela kodwa ngiya ekutheni lento iunwabu ishintsha imbala uthi uyibamba ngala usathi usayilalele ngala kushintshe kuthiwa hayi kanje hawu kanti lento iqhamuka apha masiloku ishintsha manje ishintsha hayi ugcine usuyibona ukuthi uyahlehla ngoba into ithi ngicabanga ukuthi nalonkosana ubuza ngoba into ithi sekuphinde futhi kwakhiwa izulu lesibili phezulu kwaleli ushemba sitshela ngalathi umuzi okhazimula ngaphezulu kwelanga nenyanga leli elikuphoqayo ukuthi akhale izindlu ngoba lithi leli izulu lomndeni ekukhulunywa ngalo fanele uzakhele ngoba ngeke uye ezulwini likaShembe ungaqalanga ezulwini lemndeni esengalicinga ezincwadini zonke imibhalo yintshumayelo zengiyifundayo angilitholi leli zulu kodwa aliyashunyayelwa impela ukuthi
uzuqala kulona before uye kuleli likaShembe. Mfundisi ungakangiphenduli. Siyaya kumshumayeli. Uhlale noDlomo. Uhlale kakhulu noBabDlomo. Imisebenzi kaDlomo iyo yonke nanko omunye. Into ezimbhalo nje. Zibhala uDlomo. Abelungisho bebhala ufunda la. Kodwa baquote uDlomo. Bathi lokho abakubhalayo bakuthatha kuDlomo. Kukhotshwa likhulunywa ngodlo igama likaDlomo nje phesheya kwezilwandle nje kwaziwa Petros Dlomo abelungu babazo Petros Dlomo. Uhlale kakhulu noDlomo kwaze kwafika izinsuku zakhe zokugcina uDlomo. Umbuzo wami ke uthi uDlomo njengoba wathi mawufika esibhedlela wathi kade khona inkosi ilanga imlandile. uShembe akathumelanga ingilosi mhla elanda uDlomo. Thina ngithatha umqondisi wakho. uShembe akathumelanga umqondisi mhla elanda uDlomo. Wafika yena elanda uDlomo. Umbuzo wami ukuthi uDlomo wayezakhe lezindlu njengoba azuza inhlanhla yokuthi athi mayisehambe emhlabeni kufika inkosi izomlanda. Njengoba namhlanje sitshela ukuthi ngeke silibone izulu uma lezindlu singazakhanga ngoba kukhona la sovaya khona kuqala. Kodwa uShembe asitshelanga ukuthi khona la sovaya khona Masamba. Uthe thuma umqondisi wakho kubizwa lengilosi le ukuthi ayizosihlangabeza masesihamba. Manje bese ngiyayibuza ukuthi la bantu abala kunomuntu owazi ukulanda uShembe uqobo amthatha ahambe naye athi ngikulandile amtshele futhi athi ngikulandile ngosuku othile ngashaya usuku othile engafikanga usibani ngoba bazofika ungasekho amtshele ukuthi umlandile. Isima kanjani into ekanjani? Ake siqale sithi uma sisuka ekhaya kithi safike sahlala ePhakameni kukhona abantu abahlele ePhakameni aba intandane ikaShembe awuyise wabo wemphefumulo. Abanye babo siyabazi namanje bakhona ababili abakhulele ePhakameni. Angikusho lokho kwenziwa isiko lesintu khona ePhakameni emadokodweni. Mengithi isiko lesintu la kubo kaNtombela, la kubo kaMhlongo, la kubo kaMtsumi lenziwe emadokodweni. Mengithi kwenziwa isiko ngichaza ukuthi mezelwe wafaka isiphandla kwathiwa lo muntu ufaka isiphandla egcekene ePhakameni. Ngenzethi nazi kuqala ukuthi khona izinto ezingezona ezesonto ezezesibongo kodwa angayinqabi uShembe. Kwafika isikhathi sokuthi ikhulu intombazane saphuma thina nesikhule nabo. Lento kuthi isikhihli yaqalwa yithina. Yithina esasigida kuyona yonke imemulo yeingane ezikhulele ePhakameni. Akaze kuthiwa kumulwa lekhaya. Ngoba sokukhona abantu akumulwa ayenziwa lento. Saphuma sagida. Kodwa esingakwenzanga sikhuzanga isaga sasemhlabeni. Akushawanga ingoma yasemhlabeni. Kwahlatshelwa amagama sekuPhakameni kwagidwa. Lapha la sekwakhiwe khona umuzi omusha ngaseyitolo. Isigcawu leso ila kwakumulela khona izingane eziningi ezikhulele ePhakameni. Labantu ke ngikhuluma ngabo babelenza isiko labantu khona kodwa leli elingaphambani nokholwa. Ithi indaba kaThabo khona umbuzo obuzayo. Uthiwa umaphi lo mzi? Labantu abakhulele ePhakameni babezowakha lokho cha bonke abantu abakhulele ePhakameni beyintandane abazongena ezulwini. Umbuzo la Bonke abantu abahlala eJamangweni ngoba sokukhona into ethi uma ungenadokodo. Nansoke enkulu kakhulu. Uma ungenadokodo emhlanganweni ohlala kulona ngoba ufika uhlale nabakini edokodweni. Umuntu ohlala kaBhekuzulu akanali idokodo.
yazi ngihlekani ngihleka ukuthi mawungenali idokodo uthi uyolala edokodweni lomuntu aqala athi khungabakubo yeah ngaphambi kokuthi akulalise kufanele kukhiphe imali khungabakubo ngoba idokodo labakubo kunya ke ngubuza la ngithi umuntu ohlala ngokufuna siyikhulume kahle lento umuntu ohlala eJamangweni umuntu osuke ekhaya njengoke ekhaya madubo yise bazohlala emakamelweni eduze kwasesipholi bonke labantu abanali idokodo kusho ukuthi bafika bahlaliphi labantu bakubo uma ukuthi bahlala edokodweni pho ngoJuly siyelani kabheka beza ukuthiwa bahanyisela inkonzo khona ngoba bakhona endlini kusho ukuthi sihlale sibenzele inkonzo bakhona abala emadokodweni kodwa ngibona kwenziwa impepho eyenzela ukuthi uma sokufudumala umhlangano isiphephise beze ukuthi yingoba bemenyiwe kunoNkulunkulu ngalesikhathi sithi kuhlabelele ngifuna ukusifunda esidala ngampela isiko labantu nenkolo akazi ushemba afundise kakhulu isiko wafundisa indlela yokuphila ukuze singene ezulwini ithi ke incwadi ihlabelelo nanti izwe lo memo limema bonke abantu alikhethi noma munye abansundu nabamhlophe libamema kwana njalo alikhethi noma munye abansundu nabamhlophe ukhoyisa isiko labantu abanjani ngenkomo labantu abamnyama sibe specific usiko lakaZulu usiko lakaZulu eke kuphenduka umlungu ke noma engisho kwenzeka uma kuphenduka ono inkobe ziyaqala insizwe ezinye ibona ono mehlo noma mnabe bahle ziyaqala zithi hey umuntu uzokacela intombi yeNdiya ngiyabakhumbula nje abanye kwaxoxa umunye ubhuti kumakhosana enkosi la uthi ekhehla sathi masimbuka khehla uma mna wayemhle kakhulu ngiyakhuluma nobaba ngithi baba ngifuna ukuyicela le ntombi ithi inkosi ngeke ulicela iNdiya bayatshelwa kono inkobe kuthiwa la ekhaya ngeke ugane nina nizohamba niyogana abakini eNdiya yini ayenzelwa lokho kwakwenzela ukuthi kuzophambana amasiko kuzokwakhiwa nesizwe angasidalanga kodwa okukhulu kakhulu ukuthi uma lo muntu usuthi iNdiya alifaka isidwaba sokonakele unonkobe ubefaka osari alavuze ngabo angene munye umuntu oyiNdiya engimbone efike ngena nti ezuleni Aaron Baru uyamazi Mahlazi ubevunula ngenjobo angane mokuthi welazi isiko lo kodwa wevunula ngenjobo nentshebe eshala uAaron Baru cishe ukuthi amambatha wengezowafaka intshebe ngayithatha enyajikile ngemumva enyajikile ibe yimbatha kuyena manje na ke isintu nokukholwa khona la khona isintu singeke sikuvimba ukuthi wamukele uNkulunkulu ngaphandle uma kuyisikhonkwane kuthi ungasuza isikhonkwane kunezinto eziyikhonkwane zomndeni ilona ke lezulu lomndeni okhulunywa ngalo thapha ukuthi uma ungayigcinile lento eyisikhonkwane bese betho ihlo omkhulu ngesikhathi uthandaza wena bayekhlembe bathi lo khona into yala ikhaya bakwazi ukukumangalela kodwa hayi ukuthi banezulu bakuvimba kulona lele likhulu kaNkulunkulu lo akwenza ukuthi nokuthi ngicabanga ukuthi kodwa lapho mfundisi uzokuvimba futhi mawungawenza umthetho kaNkulunkulu awuthi bangakumangalela uNkulunkulu ukuthi awuthi lona unemali kodwa akwenzi lona akakwenzi u1 no2 no3 lokho okunye uma wawenza umahlukana ndlela ngeke bakubambele khona ukuthi la ekhaya sinento ethile engangeni lapha endabeni kaNkulunkulu ngoba usuwenzile phela wena wababikela wathi usuyiNazaretha uma ungala kokaNkulunkulu ukugcina konke
ngona uNkulunkulu phela ngeke akuvume mongudli asikhulume kahle Thabo yeah akuzogcine kondleni kuphela yeah akuzogcina mokukhulunywa ngesikhonkwane kukhulunywa ngisho nangendlela yakwakheka kumzi yeah uma ululekiwe kulokwaqala kini kwakhiwa kanje kungaphambani nokukholwa kuyinto eyala ikhaya edala wena ube umhlongo uma ungakwenzi lokho eke ngithi nje ngoba khulunywa ngithi akukhulunywa ngokondla kuphela eke ngithi njengamanje ngiyaphuma enhlangakazi mengiphuma enhlangakazi ekhaya senhlangakazi la ikhaya kulele obabamkhulu lapha eceleni sengiyaphuma ngiyashiya sengiyokwakhe eThekwini obabamkhulu kwakunomthetho othe bawushayile akona kondla lokho bathi la sicela ningasuki leli ncima sasivumelana uma sengisuka la ngithi anginandaba nabo banako ukuthi lengane ayilandelanga into esayicela kuyona akona kondla lokho bayakwazi ukuvimba bayakushembe bafike bathi lo ukuthi iyona le ndaba okuthiwa kunomuntu oyefika nikele umnikelo wakhe uphonseke emgodini uvinjwe ubani uvinjwe uyisemkhulu angithi uyabona into yenzeka kabiyela Mahlasi isivumelwane uzoyixoxa indaba yokuzalwa kukankanyiso lapha hayi kwangekona ukondla khona into abangayigcinanga yasegcekeni eyenzeke egcekeni kayisemkhulu wavala yonke into ushambe mase efika ubatshela ukuthi akulungiswe yona kuqala manje ke kunezinto zasekhaya abakazi ukumangalela bathi akwenzanga ukuthi nokuthi ungadlulile khona izama ukuthi ke la ushambela methi limema onke abantu mase befikile kodwa usethi ningagananike India kunono inkobe kunontombazana ofike sikhona noma wakhe uKhairo abalaphe wethu yamazi Mahlasi ngimkhumbula kahle ugcina uma wakhe umkhokheli wentweni ngiyakhumbula ngokuzalo yeah sikhule naye ngiyasikhule naye nje njalo sicaka ukuthi asikwazi ukukhulumisa lengane ngoba yilapha sengisho ukuthi ke isiko ukuganana ngoba mase kugananwa sokufuna kwenziwa izinto ezenziwa kaMhlongo sizokwenziwa kanjani ezenziwa kaMhlongo nomuntu ongeyena umbala wami enye izinto ezidala ukuthi athi akugananwa firstly lo muntu somphoqa ukuthi aphume ekhonkoneni zakube eNdiya angene kulezi angaganana futhi kuzozalwa umuntu isizwe angasidala uNkulunkulu ngisho ukuthi ke lento ekhulunywa lensizwa nje leyamaqhugwane iyafana nalento mfundisi ngoba umshumele ngifuna ahambe naye impela kakhulu masibuya ngale lento ishoyo ivumelwano zemndeni khona ivumelwano ezenziwe ngithi nje fahla kunontombazana osisi nje owangixoxela mina ukuthi uke wanenkinga eyaqazululwa inyanga yezulu ukuthi uyisemkhulu angamazi kokhokho wayithwele wenza isivumelwano sokuthwala abantu abadala ke babethwele baningi wenza isivumelwano so kunenkinga la ekhaya yabona nje unyaka nonyaka kuyangcwathwa emndenini nje wonke awupheli unyaka nonyaka kuyangcwathwa until atshelwe inyanga yezulu engagcina ngokumtshela ukuthi cha kunezivumelwano lapha kini esenziwa ukhokho wakho kanje yasimthatha ngelinye ilanga elele yayumkhombisa uthi ngathi ngibona ngangisendaweni eneziziba ngafica inkosi imkhona ithi inkosi uyafuna yini ukubona abakini wathi ngiyafuna ukubabona wathi kulungile ngizokukhiphela bona babe 5 kuphela futhi uyayisikhomba ngomunwe ezibeni uthi sanyakaza iziziba
uthi wasibona esinyanga yathi yima ubukele uqwase kuphuma into engakanani inyoka uthi aphuma yasiyisonga lapha ngaphesheya komfula wasethi buvu wathi bukusisi uthi ayisikhamisa uthi ayisiphalaza uthi kwaphuma amathambo lamathambo kaHezekiya sesikhuluma ngawo uthi kwaphuma amathambo uthi ahlangana uthi ahlangana ngwabuka aba umuntu ngathi ngiyabona umuntu wesifazane unqunu esebheka le beflathela ngoba bebona inkosi uthi ayikhomba phezulu kudilika umNazaretha ithi fika ungene kuyena uthi ngimbone ebaleka yoshona le uthi baphuma baze baba bahlanu bephuma kule nyoka uthi siyamchazela ithi uyihlo mkhulu uSpanbani ongamazi wena wayenza isivumelwano nenyoka le njengoba kwakuthiwa kwakuyindoda esuthayo ingaswele lutho inako konke ukuthi njalo ngenyanga uzoyihlabela ngonyaka iyo kufanele ayonikela lapha ezibeni uzohlaba la endlini uzofaka ayonikela lapha ezibeni kusho ukuthi mhlawumbe uhambisa inkomo angazi wayila kodwa kufanele noma kodwa kufanele mayisehambile emhlabeni kusho ukuthi kuningi lokho khona isanda ngitshela nje kulonyaka isivumelwano sakubo nayo sesibaqedile abantu isivumelwano ekhaya and ubaba akafuni ubaba omdala ophethe lento ukuyilahla kodwa ake ngeke kulomqedele yalo uthi sithi inkosi njengoba ubona nishifaka kangaka emndenini wathi mayisehambile phela yona isekhona yasithi ngoba akekho oqhubekayo nalezivumelwano sengizozihlabela mina yiyo le emndenini njengoba ubona labantu bephupho uthi bonke abantu bakini mabehambe emhlabeni baya lapha ya kule nyoka esivumelwano futhi abaya ezulwini abayindawo baya lapha ya imphefumulo yabo nje iya la esivumelwane esenziwa ekhaya egcekeni isithi inkosi into ozoyenza ke ofuna inkomo ezithole uzonikela ngayo la ngoba ezithole iyazala njalo izoloku izala mayizala kuzolokeke inzalo yayo iya iyokhokha isikweletu sikayihlo omkhulu asenzana uthi saphuma kanjalo ke thina ekutheni ke kungabe kusafiwa kunyaka nonyaka engichaza ukuthi lento ayishoyo umfundisi ikhona into eyivumelwano zemndeni eyinhlobo eyingcolile ezinhle nezimbi ezingakubamba kukhona ezinhle ezingakubamba zizinhle kukhona ezimbi futhi engakubamba ngoba zimbi ekufanele ke wazi ngoba lento isho umfundisi ukuthi mangaka ukwenza izivumelwano ukuthi ngeke kusuke la usengaya futhi kushemba ukuthi hey inenkinga lapha ya phela mhlambe nakho nje kongcolosi lekugcine kwakhiwe idamu kwathiwa singasuki la kwathi idamu liyasusa nezimpi sekufanele ke uyakwazi leso sivumelwano mawusazi ukuthi uye kushembe umtshele ukuthi kwakunezivumelwano la ekhaya esithini manje ngesimo esikanje sekuyabonakala ukuthi asisagcineki lezivumelwano nemfundisi angithi ke wonke ukuyichaza nje i-right uyakushembe ufike uyilungise kusuke kunesizathu inkingi ile ukuthi uvela uyizibe nje into wazi ukuthi ayinabungozi ngoba phela khona into enobungozi eyivele zubonakala ilento engizama ukuthi kukhona lapho kumangalela khona abakini ukuthi awugcinile ukuthi nokuthi khona bakhona futhi bayakwazi ukumangalela kodwa manje leyo ukuthi mhlambe ke sokungathi mhlambe mangikholwa bakuvimbe ngoba naku besha umthetho ophambanayo noNkulunkulu ngeke bakwenze lokho kodwa mokumthetho ovumelana noNkulunkulu nawo ufika ngempela ukwenzani ukuthi ke sengale masibuya siyaqhubeka 98.4 FM sikhumbule kuphakameni uhlelo lakho lolu mlaleli sikhona 25 October 2025 sivale lapha yangumfundisi angisafuni ukulibala manje mshumayeli nesithinda kwena ngqongo masike salibala isikhathi siyahamba umshumayeli usibisi ke manje sicela ukuyijikjela kwena kuleli udaba udingidwa la angibonge mfowethu Sambothi ngibonge nakumfundisi
indaba yezindlu lendoda eyakhuluma ngazo umfundisi useyilandile kahle indaba kodwa ke ngiyathanda ukudlula la ukuthi uma sokhuluma indaba endala njengoba umfundisi ke deyisho ethe ekhaya kwakunalokho kwakunenhlonipho kuleyo mizi enjengale umfundisi akhuluma ngayo izindlu zakhona zazaziwa ukuthi izimi kanjani kungeve kunjenga namuhla lendlu umfundisi akhuluma ngayo esandla sokudla iqadi nekhohlwa zikhona zila endlini eyodwa manje namakamela ayinkulungwane la ngaphakathi engenayo inhlonipho ngoba kukhona abantu ababengayi kulesi silili asisena silili namhlanje angazi noma abantu bakuzwa kahle mina ngikuzwa kahle ukuthi lezindlu lezi zisekhona kunjalo inkinga uthe ihlangene nakho asisena inhlonipho kodwa ayisena nhlonipho ngoba asekho isilili nakho hayi ingakho ngifuna uyigcize ngoba manje omunye uzongayizwa mina ngiyakuzwa impela ukuthi lesakhiwo sisekhona kodwa manje kodwa manje lesi umhlonga akhuluma ngaso kwakukhona indlu kagogo ayisekho namhlanje khulunywa ngayo nje uthi kwakukhona indlu kagogo eyayinjani le ndlu kagogo indlela eyihlonipheka ngayo hlonishwa wonke umuntu endlini ngoba yayinabantu abadala zingekho lezi nje umfundisi esho nawe Thabo umfowethu usho ukuthi sofanele kube khona indlu kagogo bekhona indlu kamkhulu kwakungekho konke lokho ngoba indle eyodwa leyo enkulu akhuluma ngayo umfundisi yayiphethe konke kodwa ngenxa yokuncipha kolwazi nokwanda kokungahloniphi kwemizi yawo baba yokungahlonipheki kwayo kwase kubonakala ukuthi iqhugwane elizoqoqa zonke lezi zindlu ezifuna ukuhlonishwa yilona okufanele libe khona leli ke umfundisi athi hayi akalazi futhi akukhulunywanga nangalo kuzanywa ukuthi akube khona into egcekeni ezokwenza abantu abadala bahlale khona ngoba uma uyeza ngomini basho abanye nakubathandaza bathi oyihlo omkhulu bahleze banethwa izimvula abekho nasekhaya bangaphandle kwekhaya njengoba kade ukhuluma Thabo ukuthi akusikwe kuzungezwe la egcekeni bese kuthiwa nansi indlu yabo ingekho ngoba bakhona kufanele babe khona egcekeni emzini wabo yabona ke ngikhuluma ngemizi yabo manje kanti thina sinemizi yethu bona basenamizi ngoba yonke imizi esiyakhele eyethu akuyona neyawo baba bazohlala phi ke bona ngoba abasenayo indawo kodwa la eqhugwaneni elinenhlonipho ngoba kungeni nombani la eqhugwaneni elingaphandle kwalesi sidlidli semizi nesamakamela la ngaphakathi esinomsindo esinako konke okunye iqhugwane lihlambulukile lapha linokuthula kungenwa khona inhloko yomuzi engena khona iyobika iyokhuluma iyocela izinto zalomuzi wabo kuthi awu lapha ekhaya sizoba nomcimbi la usibanibani ozalwa uMasibanibani kuzofika abakhongi kuyabikwa phela egcekeni ukuthi kuzoba khona siyaluyalu ubuya uphithizela okukhona egcekeni ngoba kuzobe kulethwa amambeke entombazana yabona kungena umuntu oyedwa lokho kungenzeki emzini eminingi kanjena esemakamelweni nokunye ngoba inhlonipho kayibi khona umlobokazi akasondeli la kuleli qhugwane kangeni ngenxa ya ukuthi lihloniphekile umthetho bese uba khona ke nowasesontweni umthetho ube khona nowesintu umthetho ube khona eqhugwaneni kwenziwa into eyodwa nje kuyahlonishwa eqhugwaneni manje ke lezi zindlu akhulume ngazo umlaleli wethu la wathi kanti kufanele zibe ngakhi cha
uma kuneqhugwane nje egcekeni kwenele ngoba yilona eseliqoqa zonke lezi zindlu ezihlonishwakho zaba la nabanikazi bazo ngomthetho wesintu nomthetho wakithi futhi la esontweni kumthetho lokho ukuthi akube khona ukuze egcekeni kube khona ukuhlonipheka. Umfundisi uke wakhuluma ke ngokuthiwa omunye wabuza ukuthi kuyabethelwa yini, kubethelwa kanjani ke ekukholweni ngoba kuyabethelwa la eminyango, bethela isangoma, kubethela inyanga iyenza imigilingwane yakhona. Uthi ke umfundisi ngokwedlule la kwaShembe noma enkolweni yobuNazaretha kubethelwa ngamatshe amhlophe. Yabona akagcinanga lapho, uthanda ukwanda ke ngenabe lapho ematsheni amhlophe. Lamatshe amhlophe anemthetho yakho. Yebo. Okube ukuzu lokhu kubethela kusebenze kunemithetho yakhona. La egcekeni kunemthandazo eseka lokhu kubethela, esekela lamatshe amhlophe. Kunovuka nathi, kunolala nathi. Odinga ukwenziwa la ngaphakathi kwalamatshe amhlophe kube ukubethela okuphelele lokho kwasekuphakamini. Kunomthandazo weSabatha owenziwakho la ngithi sho njalo ngemini noma kuyimini emini ngosuku lweSabatha umkhonzo uma kungayiwanga emathempelini nezulu linjani kodwa angeke la ekhaya kungathandazwa. Bese ke kuba nemigomo yaleli cebo, abungeni utshwala la ekhaya masufaka amatshe amhlophe. Uyayizwa lonto? Imithetho yonke le imigomo eyenza kube ukubethela kwasegcikeni akhonto ezongena la ngoba ububi intembi kayikho la ekhaya. Abungeni utshwala la ekhaya umthetho waleli cebo ukuze lokhu kubethela kuqine. Ayingeni imithi la ekhaya noma eyinyanga noma esangoma. Asingeni isangoma la ekhaya. Akubhenywa lapha ekhaya. Umthetho lo oyoqinisa igceke lakho ubethelile uqedile ngalo. Akukhanye egcekeni. Akwenzeki lokho konke lokho. Bese kuba ke ukuthi abanikazi balomuzi phela bayanikelelwa. Konje ukunikela kwaziwe. Ake ngibheke lapha kuMateyu 15. Ngisibheke sizwe ukuthi lemnikelo uthini uJesu ngayo lemnikelo. Mateyu 15 1 to 6. Fundisi ungiqaphuzele yona le 1 to 6. Ngisakuyona Mateyu 15. Mateyu 15 1 to 6. Mateyu 15 1 to 6. Ngiyekuyona ngigijima. Njengoba ngisho ukuthi kunikelela abantu abadala babe isithunzi isikhonkwane lesimfundisi abekhuluma ngaso phakathi kwalomuzi wabo. Kungangeni lutho noma ngabe kungena izulu liphuma legejini noma ngabe kungena uTokoloshe uphuma ehlehla ngemuva ngoba kunesisindo la egcekeni. Incwadi kaMateyu 15 indimana sawuqala kuye yokuqala siya kweyesithupha. Khona abaFarisi nababhali bafika kuJesu bevele eJerusalema bathi, "Yini ukuba abafundi bakho beqe isiko labadala na? Ngokuba abahlambi izandla nxa bedla isinkwa." Kepha waphendula wathi kubo, Nani yini ukuba neqe umyalo kaNkulunkulu ngenxa yesiko lenu na? Ngokuba uNkulunkulu wathi, "Yazisa uyihlo nonyoko, nokuthi othuka uyise noma unina makafe nokufa." Kepha nina nithi oshoyo kuyise noma kunina ukuthi kungumnikelo lokho ngabe usizwa yimi ngakho. Akayokwazisa uyise noma unina kanjalo nilenze laba izwi likaNkulunkulu ngesiko lenu. Ningayilahli imkhawulo bekwe okhokho benu. Isho njalo lencwadi. Futhi ke uthi uJesu ke la nikwenzelani lokhu nina kube ukuphula umthetho kaNkulunkulu ngemvelo yenu ukuthi umnikele njengoba kunjalo nje. Abantu abadala sithi yini amadimoni. Uthini Jesu la?
uthi kuphuma phi lokho uthi akusho ukuthi umuntu othukuyise nonina kafa Mshumayeli ngiyathanda ngoba usofunde iBhayibheli ufunda impela incwadi kaJesu la esho khona ukuthi laba babekhuluma ngosiko uJesu ukhuluma ngomthetho ngoba nabo basebenza imkhuba kwakuwumkhuba lento ababeyenza befuna ibe yusiko befuna ukuyenza umthetho kaNkulunkulu uJesu uthi nithatha nina izinto ezifike noyihlo nizoyibeka phezulu lento ade ngiyikhuluma eqala nizoyibeka phezulu komthetho kaNkulunkulu so naye esho ukuthi ngakaze ayenze leyo nto nabafundi bakhe ngoba leyo nto into eqhamuke nabantu iqhamuke noyihlo uthini Jehova uJehova uthini akayikhulumanga lento le enithi akayenze ngicela ke ngoba sekufunda iBhayibheli angithandi ukufunda kakhulu singadluli kodwa uShembena utheni nansi into enkulu nazo lezo incwadi kaDlomo khona lecture catechism encane mawufika lapha ku8 ikhuluma ngayo lento yamadlozi isihloko nje sakhona sithi amadlozi ngizoyifunda from 80 to 85 iumbuzo ke neyipendulo iCatechism ithi imfundisoni eAfrika noShembe kulesizwe sakaZulu ethunywe kusona ethunyelwe nguNkulunkulu impendulo imfundiso enkulu efike noShembe phakathi kwalesizwe sakithi ngeyokuthi uma sikholwa noma sithandaza masokhumbula obaba nobabamkhulu namakhosi ethu angasekho singababizi ngokuthi bangamadimoni masibakhulekele kuNkulunkulu aze abakhumbule amen 81 umbuzo uNkulunkulu abakhumbule enzeni ngabo impendulo abathethelele ezonweni zabo abazenzayo bese semhlabeni sesiyakuya kuleyo yokubacelela ke manje umbuzo uma sebethethelele sokubona ngani thina okuthiwa masibakhumbule uma sithandaze impendulo siyobabona ngokuthi uma siphupha noma besigula bese siphila basenzele izinhlali ilento kade sikhuluma ngesonto edlule ukuthi mase abantu abangasekho bayaphenduka babe yingilosi mase bengale uNkulunkulu akwazi ukubathuma lentathi umuntu unkosikazi kade yocela umntwana athi ngiphephe ukufika ugogo ephethe ingane ilento uShemba akhuluma ngayo ke la 83 umbuzo babizwa ngokuthiwani abafile uma uNkulunkulu esebathethelele ezonweni zabo esibanxusela ngazo impendulo babizwa ngokuthi bangamadlozi amahle kuthini 84 kusho ukuthini ukuthi umuntu ofile ulidlozi impendulo ukuthi umuntu uyidlozi kusho ukuthi bayasibheka ukuba singavelelwa yingozi lo oyisho ukuthi bayakwazi ukuthi basibheke labantu abangasekho kodwa uqale ePushemba uthe masebe benxuselwe banikelelwe base baba amadlozi amahle 85 la igcina khona ke la sifanele sikhonze bani phakathi kukaNkulunkulu uma sithandaza impendulo uNkulunkulu kufanele simkhonze ngokumdumisa nangokumthanda obaba abanamandla okuba basibheke uma bengathunyiwe nguye umvelinqangi lokhu ukuthi umvelinqangi igama ababembiza ngalo uNkulunkulu okhokho bethu ngibuyela la ukuthi uthi uShembe amandla kwawona ukuthi basibheke bawanikwe uyena uNkulunkulu uyena obavumelayo ukuthi balokhuze uthi uShembe sikhonze bani phakathi kwabo noNkulunkulu uthi sokhonza uNkulunkulu bese bavumela nayi inkinga la ikhona lezindlu lezi zithi asikhonza abantu abangasekho ngoba yonke into oyifunayo awusayicela uNkulunkulu uyicela kubona ithi inyanga yezulu abantu abangasekho asibakhonzi siyabakhumbula nelanga la kusho intshumayeleni sakhe manje ke angazi ukuthi kuphi la kuzothiwa sikhonza abantu abangasekho kodwa kungenzeka
igama lokukhonza libekeke ngayo lendlela okuthiwa sikhonza ngayo uNkulunkulu. Ngoba uma kulandelwa kahle lokho kwenza saqoneleka kakhulu esintwini esasinaso kule ncwadi umfundisi ayifundile ningayigudluza imikhawulo yabekwa okhokhobeni yalezi izindle esikhuluma ngazo ukuthi zihlukene kanjani nenhlonipho ekhona egcekeni engekho namhlanje leyo nhlonipho yayingakaze egcekeni bekhona ingane ezalele ekhaya okwakwenza le amagceka obaba mkhulu ahlonipheke kwakuthiwa ihlazo kumveli nqangi kodwa kakhulu kube ihlazo la ekhaya egcekeni kubanikazi balomuzi okuyilamadlozi esikhuluma ngawo bese kube sengathi ke manje sikhonza amadlozi kanti cha vaye emadlozini sikhonza uJehova lo mveli nqangi asifisi kube khona iphunga elizokwenyuka lizoliyofika kuyo umbuzo ongacaci noma mhlawumbe angasho ukuthi umbuzo into engacaci ile yokukhonza ukuthi uma kuthiwa into iyakhonzwa yini ukukhonza ngoba uma sizothi nowakhonzayo uthi akawakhonzi awakhumbuli mhlawumbe kufanele kucace ukuthi yini ukukhonza amadlozi yini ukukhonza uNkulunkulu ngoba akekho ovumayo ukuthi awakhonza amadlozi ngoba engathi indlela yokukhonza iyona engacacisa ukuthi yini ukukhonza makukhulunywa ngokukhonza akasiya ukuthi uyawakhonza amadlozi or yini ukukhonza ekesihlukanise uma sifika esontweni into yokuqala esiyenzayo ethempeleni likaNkulunkulu into yokuqala esiyenzayo masingena siyaguqa sithandaze sicele ukuhlanjululwa ngifuna ukwenza umehluko phakathi kokuya la kuleli qhugwane uyothandaza khona nokuya ethempeleni likaShembe uyothandaza khona ukuthi kunomehluko mufika nje esangweni lasethempeleni uyaguqa uthandaza kodwa uma uya endlini le okuthiwa ilendlu eyithempeli lasegcekeni okuthiwa ila khona ukhuluma nabantu abadala khona awuguqi mufika phambi kwesango mase ufike ngaphakathi futhi ngokwesintu ukuze kube nomehluko awufiki uguqe mukhuluma nabo uyama lapha emsamo isikhathi esiningi umthetho wakho uyama ukhulume awavali futhi amehlo uyama manje na ke ukukhonza kuzoba nomehluko lapho kakhulu la uyama la kuNkulunkulu kakhulu ema mfundisi uma kephi endlini ngaphakathi lapha angazi ngibabone abantu hayi kunjalo abasiqoqi ngisho isicathulo endlini asigqoke isicathulo ngoba indawo ohlangana naso angithi le ndawo ifana nethempeli uzoyishisa kanjani impepho umini nokunomehluko la masu ngesikhathi uyilayitha uguqile kodwa isikhathi esikhulu ngoba uyadilaya emvamisa ingakho kuthiwa uhamba ushaya ilokhuza kuthiwa imshawo ngeke uyishaya imshawo uguqile asiqale lana ngeke ukhulume nabantu abangasekho kungaguqile ngoba sikhathi uyishisa impepho uyakhuluma Thaba ngithi wena cishe uthi into ongayazi le ngikhuluma into engiyaziyo mina ngikhuluma sesihleli kaMhlongo emile umkhulu lapha ngikhuluma ngokwakithi cha sengisho impepho no khona kusuke kukhona empepeni ngikhuluma ngale yonto manje la endawo ethempeleni uyakwazi ukuthi uyaguqa uvala amehlo la empepeni uyayilayitha bese uyadilaya ukhuluma nabo njengoba kwenziwe sibayini le inomehluko kakhulu
eyokukhuluma nabalele nokukhuluma uNkulunkulu manje laba uyabakhumbula awubakhonzi akugugwa lonke akugugwa ngikhuluma ngoba kwamina senginalo lelo lungelo manje angifike ngiguqe lapha ngikhuluma ngize ngiyikhomba ingane ngithi nakuwe sinawo sibani bani siyabakhomba kodwa uNkulunkulu angikwenzi lokho uNkulunkulu ngivala amehlo ngithanda zengivala amehlo inomehluko nje ukuguqa osokwenziwa manje kwenziwa abantu asebekholwa sebenza into efanayo nabayenza uNkulunkulu okurongi usiyangivumela nje ukuthi kuyaguqwa no ngekwenziwa abantu manje asebebakhona kodwa kuyaguqwa no kodwa wona umthetho uguqa akuwona umthetho wakhona cha umfundisi noma ungathi akuwona umthetho kodwa kuyaguqwa ngilapho la ngikhona ngithi mina ngokwesiko lakhona kunomehluko ukuthandaza nokuya kokhuluma lapha obuye ngoba kuthiwa lapha kuthiwa uyathandaza la kuthiwa wenzani kuthi uyathetha ngifuna umlaleli omunye umehluko ebalalezi ngifuna nithumela ama voice note nisho ukuthi nenza kanjani manisemsamo niyama noma niyaguqa ngoba silapho la ngifuna umlaleli ozoyisho lento ke manje ikivele ngakubona ngoba naye lo osithumelele i-message last week asho ukuthi kwenziwa njani lapha emsamo uma ngoba ngifuna iprocedure ngoba okhonza amadlozi uthi akawakhonzi akakho ovumayo akakho umuntu noyedwa ongamuzwa ethi siyawakhonza amadlozi akakho bela le topic sengayikhuluma nabantu abaningi akekho umuntu ovumayo bonke abathi asiwakhonzi siyawakhumbula bese umbuzo wami uthi yini ukukhonza ile into engifuna ukuyazi mina ukuthi into makuthiwa uyakhonza ukhonza abantu abangasekho bakhonzwa kanjani imfundisi ile engiyifuna mina makuthiwa uyabakhonza Thabo khona into engiyichazayo la ngichaza umehluko phakathi kokuyokhuluma eqhugwaneni nokuyokhuluma ethempelini ukuthi ethempelini firstly mungena uyaguqa eqhugwaneni uyayikhumula icathulo kodwa uguqa iqala mawusufika futhi ethempelini into yenzayo uyawugqoka umNazaretha ongenzeka ukuthi abantu abaningi sebegqoka umNazaretha nowabele lapha uyazi mfundisi uzongaphenduleki umbuzo wami cha Mshumayeli akubhekise kwena akubhekise kwena nanku umbuzo wami angifuni uhlanganisa izinto ezimbili ngifuna uthi ngqo abantu abangasekho bakhonzwa kanjani nanku umbuzo wami abakhonza abantu bayakhonza angibuzi ukubakhumbula ilokho okuchazwe uShembe namade ngikufunda ilokho ngifuna ukwazi mina ukuthi bakhonzwa kanje into makuthiwa iyakhonza uShembe akasifundisanga ukuthi abantu abangasekho bakhonzwa kanjani noma ngakuthiwa wasifundisa ukubakhumbula ngithi akasifundisanga ukuthi bakhonzwa kanjani wasifundisa ukubakhumbula ngakho ke ngeke sikwazi ukuphendula umbuzo othi bakhonzwa kanjani nayo ngoba sibakhonzi nayo into ezoba inkinga ngoba abantu bagcina bebakhonza ngoba batsheliwe ukuthi lokhu kukhonza ke lokhu lokhu ke kubakhumbula ngoba ake sikhulume ngokubakhumbula ukubakhumbula ade ngikufunda la lokho ke sikwazi uthi uShemba ngiyiphinde lento akiyiphinde lento ngifuna ngoba angifuni ukuyikhuluma ngokwami ngifuna ukuthi uShembe wathi uthi uShembe ngifunda la uthi la lento singikhopha ke manje nami sengibuke indaba isihloko la 8 sithi amadlozi imfundiso neyafika noShembe kulesizwe sakaZulu athunyelwa kusona ethunywa nguNkulunkulu impendulo imfundiso enkulu efika noShembe phakathi kwalesizwe sakithi ngeyokuthi uma sikholwa noma sithandaza masokhumbula obaba nobabamkhulu namakhosi ethu angasekho singababizi ngokuthi amadimoni nayo la ifike ibe ingcekithi khona nje iqala ke masibakhulekele kuNkulunkulu aze abakhumbule phelile
uthi uShembeke kusho ukuthi abantu abangasekho asibanikelele kuyena sibacelele kuNkulunkulu qedile ukubakhumbula ke lokho phelile nje ilokho asifundisa yento phela ngiyibuzayo mina yenye into ofuna ukuyisho Thabo ufuna ukusho lento uShemba angashanga asiyeke yeah uthi wena sibanikelele singakwenzi yini lokhu ukuthi kuchithwe igazi egcikini uhlabile noShembe lokho uyabona ke ulichitha igazi ngokuthini ake ngibuyelela ake ngencwadini noma ngizoyifunda ngekhanda engeke ngiyivule abahluli 13 ngithi la kufika khona ingilosi kuManowa uManowa mayifika esehlangana nengilosi umkakhe esemtshelile ukuthi kunengilosi efikayo la kanje engitshela ukuthi ngizothola umntwana usethi ufuna ukuyibona mayisefika lapha yakuyona usethi uyayihlabela ithi ngilosi cha hey awenzele umhlabelo kumina umhlabelo kaJehova isithi ke isiyamtshela ukuthi akayenze njani imbuzi le mangakwa kuyimbuzi noma yini isiyikhomba ngomlilo isilokhuzi isenza umhlabelo wokushisa ingilosi iubhekisa uNkulunkulu indaba ke ila ileyo ukuthi uma ngithatha isilwane ngisihlaba ngithi ngisinikeza abantu bakithi ngicela okuthile kubona ukukhonza ke lokho imake Thabo uyabona kuManowa kufika bani kufika ingilosi thina sikhuluma ngengilosi nami sikhuluma ngabantu bakithi ngoba kufika ingilosi angayazi ukuthi ubani ithunywe uNkulunkulu ayibona abantu bakubo la Thabo singena encwadini kaSamuel 2 ububi bamadodana kaEli uShamba usifundisa ukuthi uma wenza umsebenzi awubiza ngedili biza umshumayeli iqala busisa isilwane akukho lapha mana khona nokuhlaba egcekeni silapho phela ngiyakhona no ngiyakhona manje ngifuna ukuyichaza lento uthi sibusiswe eqala uma wena uyiNazaretha uyakwazi futhi ukuyibusisela right emveni kwalokho yini umsebenzi walesilwane umbuzi lo omkhulu iyona lento edala lamadodana kaEli kuthiwe kuona ningayidli inyama ebovu ngoba umphefumulo wesilwane uhlalaphi egazini inyama ebovu inegazi ma wenza umsebenzi lo busisa isilwane uthi inkosi kubusise umphefumulo wakho mawuhambe uye eNkulunkulu ufike usho ukuthi kaMhlongo bokukhundulwa umkhulu wakhona mfundisi uphambanisa ukukhuluma uphendula into cha wena ukhuluma iprocedure yobuNazaretha ani ngikhuluma ngayo phela hayi mina ngikho kuyona ukiphi wena mina ngiyisendabeni yokuthi amadlozi akhonzwa kanjani ngiyakuphendulela sizophendula kanjani thina ngizokuphendulela ke mina ngoba wena yahluleka ukuyiphendula iyo lebe ngingakho ngiyise encwadini yaManowa ukukhonza uyabona wena ukhuluma indaba yobuNazaretha mina ngikhuluma indaba yokukhonza amadlozi ngoba lento ngifuna ihlukane yabo mozoyichaza ngala umuntu uzokhonza amadlozi angazi ukuthi ukhonza amadlozi ngoba akatshelwanga ukuthi ukukhonza amadlozi nakho ukucela uNkulunkulu nakho fanele lezi zinto uyibeke zombili ukuze umuntu ezokwazi ukuhlukanisa ukuthi wena mawukhonza amadlozi umuntu ongelona iNazaretha lo umuntu wesintu une right futhi yokwenza lokho ngoba kalona iNazaretha uthi mayihlaba isilwane asithathe asibeke lapha emsamo aguqe ashisa impepho bese ethi ngalesilwane nina bosibani bayi bala ekhaya sicela ukuthi nokuthi akakhuluma imiyalezo obheka eNkulunkulu umuntu wesintu leyo okhonza amadlozi uthatha isilwane usibhekisa kubantu bakubo abangasekho akungeni iShemba ngeni uNkulunkulu angeni iJesu angeni ilutho lowo muntu ukhonza amadlozi akhonzwa kanjalo ke wona yebo kadili engani leyo nto ke mina bengifuna ukuthi ke manje
before bese siyasuka ke sesithi uma uyinazaretha uma uhlaba isilwane wenza lokho mfundisi usuyangizwa wethabo ngiyakuzwa kodwa khona into okufanele ngingasali kuyona uyabona la sizochaza into kaShemba zizochaza into yabantu engani abantu abangakho abamanazaretha asebenza into yabantu no ngifuna ukuyakubona mina ingakho mina ngeke sibeke zombili ngifuna ukuyakubona khona into asebeyisho bathi le nyama eyabantu abanjani abangaseka ayinyama kuyona abantu abangaseka usubuyela kuyona ngifuna siqale la usungivimba ngoba ngiyakuyona ngenzela baza abantu ukuthi abasizakale kanjani ngifuna siqale lapho ngoba masiyijomba izosuke la kufanele sigcine khona ngoba kufanele uyiqale la bese uthi uma ke usuphenduka musa kuphenduka nalezi zinto masufika la eNazarethini la eNazarethini wathi uShemba senze kanje ngoba manje bona bangena bethwele le yanto umuntu kade eyisangoma mayisefika eNazarethini usaqhubeka akushintshe lokho akade kwenza so asiqale sikuhlukanise sithi yabo lokho kade ukwenza lapha ya kwenza amaNazaretha namhlanje afaka ibuhlalu na yonke into nomNazaretha ngaphezulu ngoba abatshelwa badinga ukuthi ufake ukuhlukaniseka ukuthi yabo sikhathi kade ungakakhona kade wenza kanje ufaka ubuhlalu wenza ukuthi nokuthi nokuthi masufika lana ke usuwenza kanje yabona yila ungena khona ke mfundisi yabona Thaba into edala ngene la ukuthi khona imfundiso embi ethi eNazarethini akuhlathwa leyo ke esima ngonyawo lodwa ngoba yabo nje eNazarethini lento ihamba kahle kabi uyafika uyayibusisa ingoba umshumayelo ozoyibusisa uyinkosana ngokwasezulwini usuchaze eNazaretha mase ngikhavila lesinto akafuni sibuyelekene ngoba bazodingeka abantu asingeni kuyona mase ibusisile yini edala kuthiwe inyama ayingadliwa manje bese bethi bona hayi kufuna ukudle bona kuqala kunjani impela angithi yabona manje usumuntu lapho yeah umuntu akudle bona kuqala abadli la kuzodla labantu abamenyiwe ukuze umkhuleko wabo mase badlile banama bese bephelezela lo mthandazo wami engizowenza la ekhaya becela ngawo ingakho makwe izila mina wena usungene kahle manje usungena kule mina sengiyikhavile ngayiqeda ingakho eNazarethini ngomthetho ngikhuluma mase kuphakameni makwenziwe idili asisho ukuthi umsebenzi la sithi thina amadili makwenziwe idili lengane akuvele kufika intshebe nje bayaze sikhule nabo besifika makwenziwe idili lengane edokodweni kufike kuthiwe nize ngani webatwana bese siyaphendula size ngedili elobani elabatwana abanjani abangasekho sifika ngakusasa yaba sekufika uKenone ke manje usenikhanyisa kahle senginibona kahle ke manje business kanje elabatwana abanjani abangasekho bese tumkhokhela inkosi babusizwe bese ithi amen ngoba kuzokwenziwa into edinga uNkulunkulu phakathi mase kwenziwa leli ke lo kuthiwa labatwana bakaEli lento sikasafuna ukuyenza thina sisafuna ukuthi mokuhlatshiwe sibayeni siyacabana ekhaya siyacabana Thabo emakhaya amaningi sesishaya umthetho basuke boneke laba abamaNazaretha athi akuzokosiwa ke njalo inyama yakho zayizoba bikho ngoba kufuna idliwa abanikazi bakuqala cha njalo ingoba kufuna kuphuma umphefumulo oqala la ngoba sithuma umphefumulo la kulesilwane uye uNkulunkulu lo abecela umshumayeli esikade busisa ukuthi umphefumulo wesilwane hamba uNkulunkulu uthi kuhlangene kamhlongo kukhunjulwa lo muntu kwenzela ukuthi abahloli 13 ke la kwenzela ukuthi lo muntu uma kwenzeka lo muntu enimkhumbulayo ingilosi yasezulwini kanti nimkhumbula nje akafikanga lapha ekhaya ibisimfuna yona iyona ezomfuna
akuyona lempepho esiyishisile. Ongaba ingilosi uthi uShembe kungaba ingilosi nje umuntu oyinazaretha owafa ngaba ingilosi asezulu kungaba umuntu wakini ngoba useyingilosi osezwile uthawu kunomthandazo la ekhaya uNkulunkulu othi contenza uyawukini usihamba emfuna uyena lo sezokusho ukuthi hayibo kunjalo nje ningenzela umsebenzi nje mina awufiki kumina ngisemgodini yibona labo bantu banyakaziswa yilabo mhlambe futhi esingathi ukuthi ngiyenzela umsebenzi ningenzela umnikelo ngenzela umnikelo idili idili umnikelo ngoba ngibuyela kulapha kuManowa 13 ngoba ithi ingilosi lokho enikubongayo kubongeni uNkulunkulu kushuthi nathi suke sithi njengoba siyihlaba lengwe ihambisa umyalezo kuNkulunkulu kunjalo nje impela awusho njalo umfundisi lo mnikelo nje badla abantu kodwa khona umphefumulo la umphefumulo mefike buza uNkulunkulu ukuthi ufike kanjani la fika usho ukuthi kunedili kamhlongo asingayiphazamisike umphefumulo umphefumulo hlalaphi egazini yingakho kuthiwa ningalidli igazi ngoba umphefumulo wesilwane usegazini yingakho kuthiwa siligqibela ukuthi likhuphuke lifikela liya khona ngisho ukuthi ke usuyibhayile usuhamba nayo impela ke inkinga nje yabantu bakithi yileyo ukuthi kugcilwe sokuthiwa hayi yona nyama yabo le yabo uMateyu 22:30 ngifuna lesho uMateyu 22:30 Mateyu 22:30 lesho yabo uKanon ngathi kukhanyilanga manje abantu bazazi izinto zabo Mateyu 22:30 22 22:30 Mateyu 22 masiqeda sesiyakulento yabona nalento kubithi into wena ngabe iyasebenza ngokuba ekuvukeni okay yeah ngokuba ekuvukeni kwabafileyo abaganwa abendiswa kodwa banje ngezingilosi ezulwini nakho le ifakazela lento eshiwo uShembe uthi uShembe uma labantu sebengale bayaphenduka futhi babe amadlozi amathi ngenye indlela baba yiningilosi nefakazela lencwadi ibona ke manje asebethuma lwesimkhumbulayo sokuthunywa laba abayingilosi ezini ukuthi hey kuyanyakaza ekhaya abambone ezulwini bayambone ezulwini sebecela uNkulunkulu akubheka ukuthi umaphi ibona laba umefika kwaSithole kubo kaMasithole kanye kaButhelezi uyafika uShembe babona kwangena umuntu wasezulwini uhleli phansi kwesihlahla uhleli la bayabona laba abalela hayibo nanga umuntu wasezulwini ibapha babonayo yilabo abahleli noNkulunkulu ezulwini useyanya sebeyabuza manje uhleli phansi kwesihlahla sebeyabona labo lesihlahla khona uyisemkhulu kaMasithole Buthelezi owayilengisa kulesihlahla uthi uShembe hayibo kwenzekani lesihlahla baqala manje abaSithole lo muntu uthi kwenzeka ubonani uthi ayikhona indoda ekhulumayo la ithi klinyekile sebethi ukhokho wethu waxabana nonkosikazi wakhe weseyilengisa kulesihlahla angithi manje utheme efika uShembe egcekeni laba bafika ezulwini base begcwala iceke yiloko kwenzeka kumwenza idili bagcwala iceke ngoba umphefumulo wesilwane ubamemile ukuthi bezela basuke bemenyile usethi ke inkosi yenzani ke idili lokumcelela ini intethelelo ehle esihlahleni ahamba ayohlangana nalaba ngoba bayamkhumbula laba bakhulu umuntu ongafikile ezulwini akafikile ezulwini wakho untunta la emhlabeni kodwa manje ngoba uShembe ufikela kwanyakaza basezulwini base hayibo asiphelele bona mefika egcekeni bayambona uyalenga sebeshela uShembe utawuqalaza uyaqalaza uShembe uyambona uyalenga semthi ngenzeka mefika kabiyela uyabona nto abafana bazalwa nje la ingoba khona umuntu owayibulala khona inkinga asiyeni la ngoba kuzosala isikhathi sithi kwarathu manje wesokonakela sekonakela ake siqale babuhlongwane ngike ngambone babuhlongwane
eNewland izithuthi mina esabatha ibanhle kwabangcwele bese ngibuyela ke la nayo singigile yabo Canon uyazazi lento zakhe makufika yena sonke nopho phela abantu ne-network sike sakhala ngayo Sayithengile network. Ngiyabingelela baba mfundisi nakwena baba Mshumayeli nabangelo Sampoti. Nami ngithi-ke angibeke la izwi elilodwa. Mina ngikhule ekhaya. Ngokuthi mangabe khona abantu abadala bebeguqa lapha emsamo bese bayakhuluma. Bakhulume lokho abakucela bese kuba njalo ekhaya. Ngiyabonga. Sidlule futhi ayithi lento bengisho ukuthi ake sibayeke labantu besintu bayichaze lento nami ngiyazi benza kanje impela ukuthi baguqa abantu besintu abanacala futhi kulento abasuke benza ngoba benza into yabo abenza into benza into yabo ba right into yabo leyo basuke bekhonza abantu abangasekho nje nokuthi izingane zibuke ukuthi uma ulaphaya khuluma nabantu abadala uyakhona yebo into yabo ngiba right ake siqhubeke futhi Webasakazi bami hayi nginani ngilalele lapho kwinani cha ngiyadideka mina endlini yabantu abadala kuyaguqwa makushisa impepho kuyaguqwa uzoqeda ukukhuluma nabo kodwa esibayeni uyamo yalozi ukushiwo umhlongo yonke imisa imbona kunjalo nakithi unjalo nemisi nje yonke ngiyibona njalo endlini ngeke umkhulume endlini uyaguqa ushisa impepho ukhulume uguqile kodwa unako lo moya khona esibayeni mhlawumbe usongidideka lokho esibayeni phela qala endlini begcina esibayeni indlini yabadala impela sesibayeni uyamaka esibayeni uyaluze usokushiwo umhlongo kodwa endlini uyaguqa ngiyabonga Yeah. haleluya baba umaxoxela siyabonga ake ngela mahlambisi Amen bomhlonishwa amen bomkhulu. Ngiyalibingelela lonke ngebandla ngaphakathi no-producer ohlelo ngiyambingelela. Ngibingelele nabaphathi. Ngibingelele nama-VIP. Ama-VIP. Lalela abalaleli. Lapho sebazazi ukuthi abama-VIP igama sebebizwa ngalo. kunjalo Abe nama-VIP angale egroupini yaleli ekhaya. Ukuthi bonke nje abantwana basekhaya abangaphansi kwekhaya bahlanza umntwana uyandibindela abafethu ngoba sesiqala usuku olusha sibonge nje ukungena usuku langesabatha ithi ayibinhle emini kwabangcwele Amen. bese ngiya nabo umhlonishwa abo nje nihlahlela kanje hayi mina nje ngiyayizwa ngoba khona nalesinto umhlonishwa esesenziwa abantu sebethi abanye awugaya utshwala uma kukhona into ekhona ekhaya noma ngekho lushinge ekhaya Yethe ukhule ugaya utshwala engapheli inyanga kungabangela utshwala ekhaya lezi asihlukanise le manje abanye abantu sebenzisa umsebenzi abasafuna ukugaya utshwala abantu bathi hayi phakathi nokugaya utshwala uma uyiNazaretha wothi ngo-drink leyo nto angifuna siyiphambana nje nomthetho wasekhaya kodwa la kacofu cha bandla ayikayisanga lento wathi ngakhuluma nezimdele esho kwabanye ababazalwa ekhangike bona bahlanisa ukugawutshwala biyagawa lithi ngisho kulona umsebenzi bebiyagawa sithi kufanele nokulizulu ekhaya cike ixolisa ukulula komhlonishwa ngoba nje nihlahleke ngesifundise eningi ngoba isinto sesiyaphuma kubantu acashe ngeyinkonzo amen. Amen mama Hlambisa uze nenye basho njalo Omkhulu kuyisipho sakhe emsamo ngoba uyena ingahlampa phela ngibona ikhehla lelakithi omkhulu onesicupho sasemsamo meshisa impepho uyiguqa kusona athi mengaphilile ahlale phansi abheke emsamo indlu ishawa mokhuluma konke obelithi angabelitheki belethele ekhaya into omdala akashaye indlu ngaphandle kushawe
ukuthi umakoti asheshe abelethe akwendime lapho umakhehlanga. Amen. Sazi kanjalo Thixo. Futhi amasiko ahlukene emakhaya. Amen. Mama Dlambisa siyabonga. Asiqhubeke la. Imini yesabatha ibenhle kwabangcwele. Mandla Gumede kwamaphumulo. Siyabonga Mandla Gumede. Ngiphinde ngiqhubeke la. Ngiyabingelela studio kubaba umfundisi nobaba umshumela noButhabo. Ngihleli nani nginilalele siyabonga kakhulu izimfundiso enisipha zona. Siyabonga angisatholanga igama la kodwa ngathi hey Pulengi kade yagcina sengisizwa isithombe ngiyabona ukuthi hayi ngisathi ngathi uPulengi ngizoyisave le number yakho. Pulengi Sotetsi sengibona isithombe ukuthi hayi ngiyamazi lo muntu ovela la ake ngifunde futhi hey imini yesabatha ibenhle kwabangcwele sandile ngikhulisi kwajika masho imini yesabatha ibenhle kwabangcwele baba umhlongana komfoka Sambothi nginani ngila kwamancinze 320 Ntuzuma B kodwa ekhaya kusendwede emaphephetheni kwesenkosi uGwale zwami usigwacabhuleni nangu babuthwala kamasho imini yesabatha kuba ingcwele ngikhona ngikwamasho amen. Hey siyahwapluza la siyaphuthuma naye nibo ivoice note futhi hayi yangavuleka le kade ngiqalele ngithi ngiyayivula hayi kunama voice note angafuneki ukuvuleka mabili nje ayanqaba lenya kade ngena nje ende kanje madoda ngiyacabanga ukuthi uchaza nayi lesivulekile ake sizwe la kodwa futhi njalo lapha bobaba ekuguqeni hayi ukuthi ngokuguqela umuntu ofile ngisho bephila babehlezi kule yandlu bebonke vele buguqa futhi makwenzeka uhlezi phezulu endlini esihlalweni mangena ubaba noma umkhulu kuhlala phansi usiko lakhona nje benziwa noma uphila noma bengasekho futhi emhlabeni hayi ukuthi ubaguqela ngokuya bakhonza ngoba uNkulunkulu. Amen. Sidlule sizela ngixolise lokho ngidelete ashuthi isimo nje sendlela erekhodi ngayo voice note ngakho ngigcina lokho ngidelete abaningi kodwa ke bengifuna ukuya kulelo kukhonza akwengibeli kule amazwi enkosi ilanga amazwi lapha namangwathola bathi aka 1968 amazwi athi enkosi ilanga khona lapha ethi khona nengayiki noma ithi ngayema ningakhohlwa kodwa ashuthi noma ngeke ngwabeze ngendlela mhlawumbe yona washo ngayo mhlawumbe ke owazilo amazwi yokwazi ukuthi ngilungise kodwa ithi nje ningayiki noma ningakhohlwa ukwenzela oyihlobinu izinto zabo emakhaya. Nginalento igama elithi ukukhonza ekutheni ke umuntu obambe lona lamazwi enkosi owenza izinto zabo emakhaya oyihlo bakhe sesingasho ukuthi lo muntu uyakhonza. Uma shothi inkosi ayisho lawa amazwi njengalawo sesingasho shothi inkosi yayithi asikhonzeni abantu abangasekho. Kanti igama ethi ukukhonza lesho ukuthina mhlawumbe ngenza athi igama ethi ukukhonza lesho ukuthi ukukhonzela mhlawumbe mangathiwa sithi bhekisa ngokaNkulunkulu sothi ukukhonzela emphefumulo yethu ukubingena ezulwini. Uma ke mhlawumbe ke sothi igama ethi ukukhonza lesho lokho ngabe kubantu abangasekho ke sisebenzisa ngizothi masesisebenzisa kubona lesho ukuthini lisho ukuthi nakhona mhlawumbe sikhonzela emphefumulo yethu ingene mhlawumbe kubona. Uma inkosi yawasho lamazwi ngabe yathi asikhonzeni bona ngabe lokho ukuthi abantu abangasekho bayakhonzwa uvelaphi ingani ke lokho kwenziwa kubona ukuthi guqa emsamo yebo kuyaguqa ukuthi guqa ingani kubizwa ukuthi ukukhonza lalingekho lelinye igama mhlawumbe lisho lokho yakwenza njengalokho ilento engisho ukuthi mina lo wavela igama ukuthi bayakhonza makwenziwa lento eyenziwa kubona wayeqhathanisa kanjani ukuthi uzothi wayeqhathanisa kanjani nalokukaNkulunkulu ngoba phela lokho akwakudingela lakhe igama uma sothi ukukhonza kanjani ekubeni angazi into ngayibiza ngayichaza kanjani mhlawumbe ukuze izwakala. No lo mlaleli yabona amazwi la basho angifuni ukukhuluma ngomuntu osuke engawaphethe wafunda khona la encwadini intshumayelo zenkosi langa ngesizathu esizodwa inkosi langa iyamiscoachwa kakhulu because abafike egcineni kwalamazwi baveba yabona umuntu mayifunda iverse
ezolifunda bese ngafika ekugcineni kwalo noma ngafundi icontext yokuthi thini ngoba bafiki la ithi khona angazi ke owami ubaba wayengaphuza utshwala ababe besadlulela ke lapha ethi wayengaphuza utshwala owami utshwala angazi ke abeni uyabo mase uzofika kulawo uyayithola ukuthi thini ngoba isikhuluma ngoshembe bese angazi kodwa abeni yabo uthi yena uyakhuluma nowakhe ngoba wakhe uyamazi baba wayenjani sonke sibhekisa kuyena ngoba ushembe lokukhulunywa ngayo bese kodwa ekugcineni kwalamazi abafiki ke kuleyo party but isikhathi esihambile umama Hlambisa ngithe uqhamuke nenye ile ebengisho ngithi yabo lento masingayihlukanisa ufika iqale la bese uthi lokhu kisintu uqede bese uyajomba uthi ke lokhu ke uNazaretha uyabona manje ukuhlanganisela umama Hlambisa ujena ngakaza abiyeke utshwala ngoba isiko uyabona leyo isisibekele kuthini manje nangesonto ezayo futhi sizoqhubeka nayo le ndaba ngoba yabo kuningi ngempela yakhumbula umshumayeli asinayo la ngathi there's a thin line kulento very thin line uma ungayinakile lento uzoyihlanganisa kanti ayihlangane uzoyihlanganisa ngoba nje hey kutshenje kancane uvela ukuthatha uthi hayi yonke iyafana kanti ayifani ukhona lokho so ifuna ukuchazisiswa ngoba uma uke wayithi nje khala muzi wayishiya uyangena inqola ewe mhlambe Thabo khona into ayikhulumile umshumayeli ngixolisa sekhala konke manje ngisabathe ngiyaciphiza okunye nokunye mfundisi bengithi sizoqhubeka nawo ngesonto elizayo umuntu ongawenzile umahlukana ndlela akakapheleli kahle hle ngoba ngisho noma ungawenzile wona qobo lawo kodwa kufuna uthatha isinqumo umahlukana ndlela loyo wabona nje uthatha isinqumo ungawenzile wenza enhlizweni ungawenza enhlizweni utshwala ukhontisha umshumayeli ungazangena kuyona isathi uyiyekela isonto elizayo uma usangena etshwaleni nje musukufaka amatsha amhlophe kwakho asiyekela isonto elizayo asivalelisi izifo la ekhaya asivalelisi angibonge Thabo Sambothi mfowethu siyabonga isikhathi sethu sengathi sidinga sethu ukunwetshwa kwezinye zethu abalaleli bayandi uyabona sisho ukuthi cha uma ujawu evuma nangesabatha elizayo siyoba khona amen mfundisi sibonge kakhulu sibonge lapha kweyokuma bayichaze kangcono esibayeni abantu abanikazi bayo ngibafaka ehlathini abanikazi bayo wena phela umfundisi wena nikayekela abanikazi bayo sibongeke kakhulu ngesonto ezayo uNkulunkulu asekuphakameni mevuma siyobe sikhona sizofunda nje siyafundisana nathi siyafunda kubantu nabo bafunda njalo akekho hlakaniphile siyabonga inkosi awusho ukuthi inkosi mayivuma ushilo inkosi mayivuma nangesabatha elizayo siyoba khona amen